Manipur Miam gi apam amatung in a state langak ama soidina semlegane havigi thazabale haina Manipur Legislative Assembly Speaker Thoksom setup return of Fongdokrai. Ngasi High School Janmasunda Pangthokpa Thormamada Saruk Yaraba Matung New Delhi damak Imphal Thatoklam daida Pongmising hangbo hangi pakum pireduna Speaker Tet setup return high Ngasi Mahak Delhi Salagani state langak sem bhaibasi Miam gi apam boybana soidina Miam gi ningba thungani khali haiki Adubu Kari Maramgi, Delhi Chatkadoribano, Langak Sembaga Mari Lenabra, Haina Hangbo, Wahangi Pakum, the Speaker Napiram Kide, Ningsing Bayabadi, Manipurgi, Hanagets Minister Oramba, Nongtongbam, Biren Yauna, Tongan Tuan MLA Sing Manipurgi, Langak Ama Senaba Center, Lusing Basinga Wari Sanagani Haina, New Delhi da Satkibale Krabane, Nasi Speaker Amuk, New Delhi da Saliba, Asinadi, Langak Semagi Matang, the New Delhi da Center, Lusing Basinga Wari Sanarbaya, Haina Miam, Tajanari, Amaramda, Tuan Balup Singa. Kuki Furuki MLA Sing Langak Sembada Yauba Yaro Hana, Kian Kiba like Krabani, Maragasida, Center Lusing Basing the Manipuri Housing Oriba Piba Masida, Karamba Warep Lorca, the Gay Hibadu Miam Nainadi. Ako possibility itong like government service. Thank you.